ubu nyine muri Mitamba inkuba zakubise irakubita ndetse amadubu akaba yafashe aba mercenaires babiri ndetse na za ntwaro zose bari bajanye zafashwe. Uribuka ko n'ubushize naho bari basize ibikoresho byabo? Mbese iyo bari bajanye zose zafashwe, hafatwa n'aba mercenaires babiri b'abazungu. Ayo niyo makuru ngo za Kinyekiroko ngo ubu nyine bashandawuse ubwabo ntibazi iyo bari. Akarere mbese babuze aho bahungira. Ni ukuvuga ngo umwe karahamagara undi mugani wa Murundi ngo esha ngo ndiruka nkanja hehe, ngo none se ngo turanyura hehe ko hose mbona ngo zagenze gute. Nuba ngo rero amakuru hari nuko ibikoresho byose bari bajanye ubu nyine biri mu maboko ya madubu n'intara. Ni ukuvuga ngo muri Mitamba rero ikintu bakubitiwe ngo bahuye n'inkuru ngora yakubise gutya baratawanyika babura aho banyura bama bagira gutya. Abazungu ati turanyura hehe, aha turahazi, barahagarara bateko ubu nyine bari mu maboko. Harandi makuru yari yangezeho umuntu wari yambwiye tuje kugira ngo tubagezeho amakuru y'uyu munsi. Ntucikwe n'aya makuru kubera ko ni ingirakamaro kuri wewe. Utarakanda subscribe, ibuka gukanda subscribe ndetse ukore share comment kugira ngo na mugenzi wawe abashe kubona amakuru yasangize n'abandi bose. Rero turabakunda muraya masaha y'umugoroba. None kandi ntitureka kubabwira ibikomeje kuvugwa mu misozi miremire y'Umurenge. Turaca mu Minembwe, Indondo yose ndetse na za Baraka, tuze kurangiriza amakuru yacu za Uvira tubabwira uko hiriwe ndetse na situation ihari muri kano kanya. Rero reka nguhereze ikaze bwana munyamakuru tugiye gufatikanya. Ngoye kaze. Turashimye kandi twemeye ikaze ryanyu. Gusa update uyu munsi, amakuru y'uyu munsi arimo akanyafu atari kibando. Reka mbanze nigire neza mbone kuyavuga. Okay. Sasa mbere yuko utangira tugire abadukurikiye cyangwa se bari gutegera amakuru, tugiye guhera amakuru yacu mu Minembwe. Inkuru y'akababaro ni nyuma yuko AFC ndetse na leta Kinshasa bigiranye amasezerano yuko bagomba kubahagaritsa intambara. Ngira ngo babonye guhagarika intambara. Ngira ngo babonye itangazo rya Lawrence Kanyuka yavuze yuko leta ya Kongo ihora yumvikana na AFC ariko ngo ntibabishire mu bikorwa. Urabizi yuko barira muri Swiss aribwo bazamuye abasirikare benshi cyane, bazamura abasirikare 500 ba FARDC, 200 ni ba P5 cyangwa se FDLR. Bakomeje kuzamuka ari benshi, abandi bazamukira ku Ndondo za Uvira za Masango bari buzuyemo, ndetse no ku munsi w'ejo. Urabizi ko muri Masisi ku munsi w'ejo bundi yarashe. Ku munsi w'ejo rero mu Minembwe naho amadrone yarongeye kandi arasa mu baturage. Ahantu abaturage bari bakambitse ni muri University ya Minembwe. Nukuvuga ngo indege yaraje iraharasa yahasenyaguye. Nyuma yuko rero bagiranye imishikirano bakayica. Duhera aho ngaho bimeze bite mu Minembwe? Yego, nukuvuga ngo wibutse ejo twakoze amakuru, kandi mu makuru twababwiye ejo nuko twababwiye yuko aya makuru nubwo tuyakoze ariko hari drone ziri kugenda zizenguruka mu karere cya Minembwe. Yego. Abo dufite cyangwa imbone zacu ziriho zaratubwiye ati muri Minembwe hari drone ziri kuhazenguruka ariko ntituzi icyo zishaka, ariko nubundi ni ya gahunda nukurasa. Twabaye tukiva hano bije kuba nimugoroba cyangwa se mu masaha twumva ko kera barashe muri Minembwe, kandi twababwiye nubundi abanyaminembwe nubwo tuvuga ngo baramutse amahoro ariko ntituzi yuko bari bwirirwe nagahenge baba bafite ntagara amahoro, bitewe n'imishikirano rero bari bakoranye muri Suisse yo kuvuga ngo bahagarika intambara. Ibi ni ibintu Gisekedi yavuze, yaravuze sinzi impamvu bazaje mu masezerano. Hari ijambo Gisekedi yavuze, yaravuze ngo nta musa azoganira n'inyeshamba. Noneho mu buryo bwo kudutuka yatwise abatoriste, mbese ibyihebe. Noneho mu kuvuga gutyo araba ngo nta mugonzagirana ibiganiro na AFC M23. Biriya nibyo yijijisha kuva ku masezerano ya Washington, nayo barayishe mu myigaragambyo. Bigaragambye aravuga ngo amasezerano ntago Gisekedi yigeze ayubahiriza. Yego. Ariko AFC M23 wibuke mu duce twose
yagendaga ifata bakababwira ngo musubire inyuma, barabikoraga. Ariko bamara gusubira inyuma kugira ngo abantu bashire mu ibikorwa mu byo basinye, ahubwo Gisegeti akakora iki? Agafata akarasa. Nuvuga ngo rero mu bintu by'amasezerano byo turabizi ko Gisegeti ni umuntu uhubuka, ni umuntu ufite amanama nka Kongoro. Urumva ko aya masezerano yubahiriza niwe mujyanama y'umuguruga ngo niwe mujana urebe mujyanama urebe nawe uvuye mu nkambi hano muri Ethiopia. ese bari mu nkambi hano Ethiopia siyo yabaga, siyo yashikirije amakuru, abona kuje umugore agiye hanze, abona kuja Kinshasa. Aya makuru tuye tubwirana nta yari impunzi ya Ethiopia. Ndamuzi n'umugore we, ndamuzi cyane nuko ntomuvugaga, ariko umugore we n'umurwanashaka azatanga ifaranga. Nukuvuga ngo amakuru yo muri Minembwe, nuvuga ngo rero barashe rero kaminuza ya Minembwe. Ibikorwa bimwe tuvuga ngo Gisegeti akunda gukora no kwangiza iterambere, kandi biriya nibikorwa byubatswe n'abaturage, bitubatswe n'iki n'igihugu cyangwa se guverinoma ya Kongo. Ariko gicubatswe n'abaturage n'ubundi abari umuturage, ariko nta kuboko kwa guverinoma kurimo. Ariko ego nta kuboko kwa guverinoma. Ubundi iyo uvuga ngo guverinoma hari support yatanze, iravuga ngo mu gikorwa, urabona nk'igikorwa kibaye hano nkaje nko kubaka amashuri ndumunyagihugu n'umunyakenya, ngasaba ubufasha muri leta, cyo genda avuga ngo hari ubufasha leta yashize mu kuboko. Ariko noneho umuturage wikoreye ikintu, sibyo, agateza akarere kiwe imbere, agateza abantu bahaturiye bose, kuko muri Minembwe ntihari hatuye abanyamurenge gusa, bari bakikijwe. None se Jafe higaga abanyamurenge, kandi abahigaga se abanyamurenge gusa, higaga Abapfurero, higaga Ababembe, higaga amoko yose. Ariko bafashe iki? Bafashe bya bikorwa by'abaturage biyemeje, barabisenya. Reba bahere kuri televiziyo na kuri radio Minembwe barayirashe, sibyo, amakanisa barayarasa, kandi yubakishwa amadafari. Aho none bageze ku mashuri, ikibuga cy'indege birwa bakirasa. Kurambwira ngo ibintu byose iterambere, kurumva uwo mugambi bafitiye kariya karere, barashaka gusiba Minembwe. Bimwe bavuze ngo ntibakeneye ko komine Minembwe iba komine, uko nozavuze ngo arashaka kwigira nka Gaza. Yes. Gusa ikintu njyewe nza mbona n'ibintu bigaragara buri muntu wese ashobora kubona, iyi ntambara ubundi target yayo n'abanyamurenge, n'ukurasa abanyamurenge. Nubwo ubona yego birashoboka yuko bashobora gushaka kurasa umunyamurenge cyangwa se amatungo y'abanyamurenge asigaye, wenda amasasu agafata amazu nkuko turi kuvuga izi za kaminuza za secondaire, kuko na amashuri afatikanye ari hamwe hose. Nubwo niba barashe amakuru yatugeze nuko barashe sale, barafite sale hariya, niyo barashe ngo niyo abantu bari bavuye za Gakenke bari barahungiyemo. Urumva nukuvuga ngo ibo barashe badashaka kurasa amashuri, bashakaga kurasa abarimo. Gusa usibye ko n'amashuri batafitiye impuhwe, nukuvuga ngo bafite target yo kuvuga ngo umunyamurenge apfe cyangwa se ibikorwa remezo byangirike byabo, ubutunzi bwabo bushire. Ibaze ko hari umunyamakuru ejo bundi wavuze ngo drone yafotoye n'agapusi ku musozi n'imbwa ire kuri gisasu kiragenda. Nukuvuga ngo yibonye waka video karahara gafoto bari kurasa badashaka pusi kapfuye ikanyabu kapfuye taya nabo yose drone yavuga pusi agasigara nonga yamirase undebere. Ariko hari umusaza twari turi kumwe mu kanya arambwira ati njewe inka zanje nari narasigize inka zigera kuri 3, nari mfite inka zine, nari nararigije umuntu niziwe zigera kuri 11. Araba ngo zose inzu ye yari nkaha, yari ryamyemo abana 8 nawe ni Imana yakinze akaboko. Drone iraza bama barasa hahandi nka yazishize nyine zirapfa zose. Ndone nkuwangu inzu ye ni nkaha, kira ahantu inka ze ni nka hari kiraro canke saho zibyagiye yamezi irasaza zose zirashira. Kuranyumva nk'icyo kintu uhekuye abana bari bafite aho bakura amata, abana binyweraga amata, sibyo? Uko wowe bakoreye ivyo ngo ni Imana, nuvuga ngo Imana iyizo kureba gute wowe uhekuye abana batoye? Imana isukari yarabuze, umunyu yarabuze,
none naho bakuraga uduta rwo kurisha na wa mutsima kuko arizo mbogaga n'imboga barazihinga bakaja kurasa mu mirima abaruha bakaja kurasa imirima bahinzemo kurumva ari izihe mpuwe bafite. Bwana munyamakuru nkubwire yuko impuwe zo bariye basirikare ba FARDC P5 n'abarundi hamwe n'abamercenaires ni Gisekedi na Neva. Ni ukuvuga ngo ubundi ni uri kubahereza go ahead. Ni ukuvuga ngo ni Kisegeti ufatikanyije na Neva n'intera hamwe barabasirikare ba Jarike Habyarimana ndetse n'aba Kayumba Nyamwasa zira za P5 hamwe n'izi ngabo zindi zose bashobora kuba bafatikanyije n'izindi ngabo nyinshi tutazi. Tanzania irimo noneho irasa nk'iyihishe ikuntu za Angola zirimo leta irimo harimo abacancuro aribo turi buze kuvuga mu kanya gatoya tuva no muri Uvira muri Minembwe reka tubabwire yuko umutekano w'abaturage ari utameze neza. Ntabwo umeze neza kuko barashe kaminuza ibikorwa remezo by'abaturage nimba birashe bararashe ejo bundi kibuga c'indege mwarabibonye. Ntabwo mwavuga ngo abaturage babayeho neza cyangwa bameze neza, ntibatekanye kubera ko ibikorwa nk'ibyo remezo bifasha abaturage bamwe mu mpunzi ziba zahunze aho bateye akaba ariho babahereza kuryama none bakaba bari kurasa amasale yakorerwamo wenda n'ibindi bikorwa by'abaturage ariko nyine kaba babirashe ko abaturage bari bahungiye nta mutekano rero bafite bwana munyamakuru. Reka twambuke tugere za Mikinkana biravuga yuko hari indege ngo yahaciye gusa nta makuru dufite yuko yaharashe cyangwa itaharashe gusa harimo abasirikare ba FARDC ku ruhande rumwe ndetse n'amadubu n'intare bari ku rundi ruhande gusa iho abaturage bahana baratekanye kubera ko ntabwo turumva amakuru y'intambara. Ku Ndondo niho hari kubera ibindi bintu bitangaje nyuma yuko abasirikare benshi bazamutse bagakubitwa muri cya cyumweru cyashize kindi ngira ngo nibwo bari bahunze bose ndetse banasiga bahunze nta n'intambara ibaye barajwe barakubitwa ubwa kabiri bama bahunga barakubiswe kabisa kandi bakubitwa ahantu hose bari bari. Noneho amakuru dufite nuko ari abasirikare benshi cyane ba FARDC b'abarundi ba P5 ndetse n'abamercenaires ngo bari kumwe ngo baba special force. I think ko bashobora kuba ngo aribo bashinzwe kuyobora za drone cyangwa se indege zitagira abapilote n'abandi bazanye bashobora kuba bakuye mu Bubiligi nyuma yuko wa wundi wari ubakuriye akigisha abasirikare bari basigaye bari kurasa izi drone akabigisha nabi ngo yabimye password amaze kwima password noneho barayizamura uwo yasize yigishije tunga hariya baravuze ngo ubundi hariya drone ya mbere iragenda igafotora iya kabiri ikagenda igiye kurasa yagiye gufotora yaragiye ifotora abasirikare babo none ikabona teni zose zigiye gusa niyo mpamvu bamufurero yadoze ngo adodi itukura igisubirati gitukura ngo nico bagiye kuzoha uriya mukuru w'abanoza uriya yakutumba oya ntiwabonye umufurero yabahaye ubundi yavuga ngo bambure teni bambare ziri ari amaroza ni orange bira bintu by'imfungu ni ukuvuga ngo abasirikare benshi bazamutse hano bavuye za Uvira niko amakuru batubwiye bazamutse ego kuvejo ikimwe yabo iri mu Buhonde ubwo ni ku Ndondo biravugwa yuko bashaka ko bageze za Mitamba kandi cyangwa se bigereza reka nkubwira aya makuru yaka kanya wicaye hano breaking news aho nuko nje amakuru amaze kumbwiraho ubunyine imbone imaze kumbwira ubunyine ndi hano irambwira ngo Mitamba inkuba yakubise kagira inkuba yakubise irakubita ba bantu bose bazamutse ngo bahuye n'uruva gusenya nuwa ngo biravugwa ko ubunyine muri Mitamba inkuba zakubise irakubita ndetse amadubu akaba yafashe abamercenaires babiri ndetse na za ntwaro zose bari bajanye zafashwe. Uribuka ko n'ubushize naho bari basize ibikoresho byabo mbese iyo bari bajanye zose zafashwe hafatwa n'abamercenaires babiri b'abazungu. Ayo niyo makuru ngo zakinye kiroko ngo ubunyine bashandawuse ubwabo ntibazi yo bari akarere mbese babuze aho bahungira. Ni ukuvuga ngo umwe karahamagara undi mugani wa Murundi ngo esha ngo ndiruka nkanja hehe
ngo none se ngo turanyura he ko hose mbona ngo zagenze gute n'ubango rero amakuru ahari nuko ibikoresho byose bari bajanye ubu nyine biri mu maboko ya Madugu n'intara no kuvuga ngo muri Mutamba rero ikintu bakubitiwe ngo bahuye n'inkuru ngora muba yakubise gutya baratawanyika babura aho banyura bama bagira gutya abazungu ati turanyura he aha turahazi barahagarara bateko ubu nyine bari mu maboko harandi makuru yari yangezeho umuntu wari yambwiye aratubwira ngo ubundi bano basirikare ngo bari mu gukomeza kuzamuka bari mu guhura ngo n'ibibazo bigera muri 4 bitatu cyane indondo imbeho kubera ko batayimenyereye urabizi iyo umuntu avuye mu mushasha cyangwa se za Uvira haba za malaria nyinshi ukuvuga ngo iyo ugeze hari imbeho ikagukubita unace mu kaga sana uri turwara malaria lazima ikindi ngo abana bari hariya abana b'intare n'amadubu bari hariya ngo bazi ikintu cyitwa ambush ruvuga ngo baragutera nijoro ugasanga wibuze ubwawe nturi kureba naho uri ruvuga ngo abana bahariya barahazi neza bien bazi ku ndondo yose reka nkubwize ukuri twebwe twavukiye hariya ku ndondo indondo uri umunyendondo nababwiye ko iwacu ari ku ndondo ejo twakoze amakuru nkubwira ko nimba hari abantu wavuga ngo bari hariya ku ndondo hariya mu Gatanga hariya Masango ni iwacu za Gihuha nuvuga ngo abantu benshi barahazi bo ku ndondo nukuvuga ngo uzufata akajerekani wagashira mu mazi gutya yego waje kugakuramo wakirijemo nimugoroba ukazoga ngo ukavanye muri frigo igowa uziko rundi mugabo watubwiye ibyo bintu bivuga ngo niki imbeho izigukubita apana yambeho ni nka yambeho nyine uzubona i Burayi bambara ibikoti neje ariko icyadutabaraga ni amata ubu hari amata y'iwacu kumara gutya gukama takwirirwa guyagiruka wayakubita gutya yambeho igasesa nkaho ntacyahaguye kuko ahantu umuntu yavukiye timeze nk'umuntu waje utarahavuye no mu bindi nuba ngo hariya nta muntu ushobora kuharesista uretse umwana w'umunyamurenge wahakuriye nawe n'undi n'umupfurero wahakuriye ariko undi muntu wese uhagiye avayo yiruka none nk'abarundi ambusha abarundi ba muri burabushu ibujumbura uzugira ngo none ko barota wowe amazi yawo kazugira ngo avuye mu kuziko hari undi mugabo wambwiye amakuru wa yarambwiye ngo bigeze kubaga inka bayishakira ngo nimba barashize mu ishashi inyama zayo baragenda bazishira mu ruzi bashira hibuye uruzi rutemba izo nyama zimara icumweru ngo aje kuzikurayo kandi zize zikimeze kwa kundi ngo zigifita n'amaraso no turashize ukuvuga ngo indondo ni frigo indondo ni frigo kubahazi rero ku muntu naco cyane kiza gituma abantu biruka ntuzi muri Minembwe abantu boyerizistamo kuko hariyeho nta mbeho nyinshi hariya ari habe nico hagati y'abakima nziza ariko nkubwiza ukuri ndondo umuntu wese kandi niyo mpamvu zubona abapeti bo ku ndondo ari abarwanyi bamwe babi umupeti wo ku ndondo iyo yaguze gereka nkubwize uzi impamvu nkubwira gutyo kuva kera ugenda ubaza intambara yose yahereye ku ndondo ahantu habaye intambara nyinshi Minembwe gibayemo intambara ejo bundi wari ubizi ndabizi intambara nyinshi zabaga hehe ku ndondo nuvuga ngo twari twarakamiritse ab'indondo bari barakamiritse no guhura n'intambara kubera mayimayi zose niho zavaga wasangaga Minembwe ariho bavaga mu Minembwe wenda bamwe na bamwe baje gutabara hehe indondo sivyo cyangwa ntibazi bandi bakava mu cyo hagati bivuga ngo ni ushatse kuvuga ko indondo ari haba intwari zose reka nkubwize ukuri iyo urebye abapeti benshi uyu umupeti bavuze ngo avuye ku ndondo baba bazi ko ari umurwanyi oya jewe nko nakubwira uzi n'abanyabwoba baturuka ku ndondo ibyo byo twabihari oya tahantu n'abanya-Israeli n'abanyamerika habamo abanyabwoba ariko icyo nkubwira ngo abantu bamenyereye intambara abapeti bo ku ndondo bari baramenyereye intambara biteye ubwoba okay nabyemera kubera yuko bino bice byo ku ndondo bituye nyine nandi moko cyane ayane niko urabizi ko ariho habaga ariho bateraga ibyo birashoboka gusa reka tubabwire yuko nubwo abasirikare bakomeje kuzamuka nubwo FARDC n'aba bambari babo bakomeje
wa mugambi wabo mubisha wo kwica no kurimbura kandi ngo ni benshi cyane ngo bazamutse ari benshi cyane ariko se ibo ntibaza bashira mu minsi yashize ngo ku misozi hari utunyama gusa za drone n'ubu nyine ngo iminuko iravanze ngo ntibaba bamenya ngo ni umuzarendo ni iki kubera ko ni iminuko y'abamunuko nyine bose mugani abandi bahabanuka ibice canutse ariko reka tubabwire yuko nkuko afande yabivuze yaravuze ngo abantu bazitambye kuri ya mugambi kandi abantu bazashaka kumaraho ubwoko bazahura n'inkuba bazahura n'ikibatsi kandi ubu nyine icyo dushimira nuko natwe turi mu kubatera gahoro gahoro ngo abangaba baje gutya bama bakurirana n'abana bamenye inkuru zabo ngo bakubitamo urufaye hazaga n'inkuba irakubita kandi inkuba ariko none ndahebye ariko icyo dushimira nuko ibikoresho byafashwe tugiye kubona barimo korohereza amadubu n'intarakazi bakaba iyo batirashe bonyine no kuvuga ngo baza gusa gukora tugere mu Buvira hagati turangiza tuze kwinjira ku makuru ari kuvugwa mu Burundi ndetse no muri Prendera Ruzizi biravuga yuko za Kabunambo naho hashobora kuba hari imirwano humvikanye ngo amasasu ariko tugaruke ku mutekano w'abaturage batuye hano muri Uvira bamaze igihe kitari gito biravugwa yuko ngo bahora bataka bakavuga ngo akanya gato twabanye na mama 23 twabonye amahoro aruta ayigihe cyose twabaye muri Kongo cyangwa se muri karagace kubera ko baracuruzaga bakageza amasaha yose bashaka kuko bakoraga 24/7 ariko ubu ngubu ni ugukora saa 12 ukabura tashe kandi nabwo wanatahana umutekano wahura n'abazalendo bakakwaka amafaranga utagira ico bahereza bakagukubita ugize imana baragukubitaga naho ubundi barakwica iyo bamenye yuko ufite amafaranga mu nzu cyangwa se ufite ubutunzi runaka bagutahaho bakagusahura bakagusahura cyangwa se bakakurasa nyine urabizi ko muri Uvira ahora babika abantu uko bapfuye abaturage rero ba Uvira bafite umutekano muke ese wowe ubibona gute bwana munyamakuru unasesengura ni ukuvuga ngo baraduhemukiye cyane ariko kandi uburyo AFC M23 mu gusubira muri inyuma gatoya ntago buriya twavuga ngo yasubiyeyo ibishaka cyangwa se niki ubwari ubusabe kandi barimo bakurikiza amasezerano ya Washington bituma ngo reka dusubire inyuma ariko reka duhumurize abantu bibuvira tubabwire ngo ibyo mucamo n'ibyo mubona za buri munsi turabibona kandi biragaragara n'ubusabe bwanyu no gutabaza kwanyu turakuzi kubera ko bahura kuva wazalendo basubira muri Uvira nta munsi numwe hatarapfa umuntu nta munsi numwe hatarakubitwa umuntu nta munsi numwe hataranyagwa umuntu nuwa ngo abakora business ntibagikora business tibibaho nukoze business nukuyikora yiyahura avuga ati ariko nubundi ndagenda ndahura na wazalendo mayi banyakiki amafaranga niyo mpamvu muri Uvira bari gutaka bavuga ngo nyabuna nta kuntu AFC M23 yogaruka nta kuntu amadubu yogera hano muri Uvira ngo tugire amahoro même chose nubwo ubona hariya nubwo ubona hariya za Kamanyora barashaka gusubira bari abahungeza Kamanyora barashaka gusubira muri Uvira bashaka kuja mu mazu yabo cyane mu mitungo yabo nubwo basenyewe bazongera bajenge bubake sivyo ariko barasubirayo gute gusubira yarapfa hano babitekereza aho kandi aho babaye bacumbikiwe n'ikibiriya ntibabayeho neza même dishoze mu bibogobogo ubu nyine ntibimeze neza barafungiranywe kandi mu bibogobogo ikintu babakoreye no kuvuga barababeshe ko bahaye umutekano gusa babahereza condition zikomeye ndetse ndatekereza ko nta bundi bwicanyi barenze ubwo ngubwo no kugutortira mu buryo
utabasha kugira icyo wakora barazengurutswe ntaho waje. Kandi ikindi kintu bwana munyamakuru nakubwira, hari amakuru yandi yatugezeho mu minsi yashize hariya ngo zabibogobogo niho baza kwitoreza kurasa n'imbunda zikomeye, za mbunda nini batazi zavuye baguze hanze bashaka gukoresha hariya, barazizana hariya barangiza bakazirasa, bakarasa bagahagarara ku musozi bakarasa munsi yaho nko mu ruzi, abaturage bakikanga bamwe kubera ko hari urabizi abasirikare b'abarundi barimo n'abatutsi, urumva umututsi ku mututsi hari abirengagiza nyine, hari n'amakuru yandi yavuze ngo umutekano bagiraga hari abarundi bahabaye imbere mu minsi yashize, gusa baje kubakuraho haza abandi. Abo barundi ngo bari barabwiye abaturage b'Abanyamulenge barabwiye ntaco muzaba turi hano kubera yuko turabacunga kubera ko ari bene wabo, ariko si bose gusa itegeko bafite ni ukwica nka kuriya nyine barabari kubafite. Urumva nuvuga ngo abaturage bakikanga buri kanya bose babikanga kubera ayo masaso, ngo barababwira ngo n'imbunda turi kwitoza kurasa, ngayibaza nawe kurasa ibibunda urumva umuturage kumva imbunda cyane. Kandi breaking news niko ubu nyine tuvugana no kububirigi bwatanze intwaro, bwatanze drone 5,000 biha Kongo, Kinshasa, Burundi ndetse no Burundi, ubwo nyine bose kuryaga guha Burundi babahaye Kongo, navuga ngo barasa u Rwanda ihoga sinzi aho bari buce baraca hehe, bano kwibesha nuvuga ngo Navy iwe ari no mu mazi abira no mu gihugu cy'ubwiwe ntatekanye kubera ko hari abo batumva rimwe, nawe ari kugenda yica buhoro buhoro muri bamwe muri mu minisitiri wambwira ngo umuntu w'umuminisitiri gusanga telekommunikasiyo telekommunikasiyo ndagira ngo ni nk'ibyo nimba atari kumusanga ahantu yari umuminisitiri wa communication nyine muri Burundi kusanga ahantu umuntu ngo yagonze cyangwa gusa kumbe bamwishe bamunize, urumva ko nakagambane byari byo byose hari impamvu. Ngo rero biravugwa ko buriya Neva nubwo Tanzania bari kumwe, ariko ku mujenerali yari yarafunzwe yari inshuti cyane na n'uyu former president wa Tanzania wa mbere antuze uriya ni Kikwete ndagira ngo bavuga ko ari inshuti ye cyane, ari nacyo gituma baramufunguye. Neva yamufunguye aravuga ati n'umwica nawe tuzobaho. Nuvuga ngo rero ni umujenerali utoroshe kandi ntavugwa rumwe ubu nyine na Neva, kandi yarafunguwe. Nuvuga ngo hari abajenerali benshi hariya batavuga rimwe, kandi anytime bo muhirika canke bakamukorera ikindi kintu. So Neva nawe ubwiwe mu gihugu ntago ari safe, nubwo akora bucye ariko ntago ari safe mu gihugu. Cyo kimwe na Kisekedi abamurinda ubu nyine karasanga Burundi ariko can imagine icyo kintu bigiye kukibaza, kubera ko ubu nyine abamurindaga abenshi yarabafunze ni wabo yahashize intambara agenda bica, bivuga ngo nawe abarikeka akavuga ati abangabo bari inyuma yaje baranyica. Neva nuwa ngo ni ushobora guha Gisekedi ingabo zo kumurinda, ubu nyine ntashaka kurinda. Usibye ko Neva nawe ngo atorohewe nyine sibwo nkubwira nyine ngo ntiyorohewe, araja kumuizo kumurinda kerekana nabwo ngo abakangomani baze bandinde, ariko abo basirikare bombi nako abo president bombi bari mu mazi abira. Nukuvuga ngo anytime nabo ibyabo byabibindi bindi. Nukuvuga ngo rero reka tubwire abantu yuko bakomeze basengera igihugu, basengera akarere, kugira ngo tubashe kubona ababyeyi bari hariya n'abana baramuke amahoro kuri iriya ntambara kubera hariya. Ariko twibutsa abantu yuko amadubu ari hariya kandi ari kugenda arinda akarere, kandi umwanzi ari kugenda kubitwa cyane nkuko twababwiye. Ibyo ari byo byose password bari abazungu barayitanga. Reka twabwire ngo byanze bikunze password wirinde uvuga gutyo uyu munsi, wirinde uvuga gutyo Gisekedi n'Akagari, wirinde uvuga gutyo kuko murabona camutema kundi. Wirinde uvuga gutyo kubera ko wikwiriye yirusha rwose, kuko ico gukorwa kirazwi. Nukuvuga ngo reka turangiza amakuru. Nubwo habasirikare ba P5 ndetse n'aba Kongo n'abarundi n'abandi benshi tuzi bakorana tutazi bakorana,
kuko dushobora kuba tuvuga yuko ari FDLR P5 na bariya ariko bafite n'abandi bantu benshi nubwo batsinzwe reka tubabwire yuko Amadubu n'Intaye biteguye kandi ndatekereza yuko nabo bashaka yuko baza kandi barambiwe bino bintu ejo bundi hari umusirikare wavuze ngo ibi bintu bigomba kurangira kandi nyine urumva nawe uburyo gisirikare ibintu sinzi ukuntu yavuze ngo twabavugutiye umuti uwo muti sinzi ukuntu akoka ariko umwana yavuze neza ngo bazoze ngo kubera ko ngo hari umuti twabavugutiye uwo muti sinzi ukuntu yabaza wite ngo bazaze ngo basanga uwo muti warafashe neza umuti tuzoba umvishe bigabije ndiko yavuze yaravuze turabazi cyane reka turangize amakuru dushimira abantu bose badukurikiranye ndetse nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri zino channel kora subscribe kuri The King TV ndetse na Tawala TV kora subscribe kugira ngo ukomeze ugende ubona amakuru atandukanye umunsi ku munsi mugire rero ibihe byiza muri Imana akomeza bane namwe muri no mugoroba no munsi Imana ikomeze barinde murakoze cyane.